croeso nôl I Gemau Fideo. Heddiw ni'n mynd I bod yn chwarae Super Mario Odyssey gyda fi, Tristan a Jack. Yay! Os chi newydd i'r channel, definitely subscribe os ti eisiau mwy. Achos ni'n neud playthroughs fel hwn trwy'r amser. Wel, heddiw ni'n dechrau Super Mario Odyssey ar y Switch. Pwy ydw I? Pwy ydw I? Wyt ti'n gofyn pwy yw hwn? Wyt ti ddim yn gwybod pwy yw hwn? Mae'r llawn yma'n suspicious. Suspicious. Pwy di hwn? Oh! Ie, just dim dark. Okay. Just... Random audio I ffilo mewn y random blanks. Yeah. Oh no! Hwnna'n intimidating, ti angen y mail. Oh yeah. Hwnna'n intimidating. Bowser emoji monster. Yeah, Bowser emoji. Oh, ni'n gallu edrych round. Mae hwnna'n cool. Oh, Caesar. How down? Gwylio YouTube chwarae o. Oh. Uh-oh. Oh, yeah. Oh, no. Monster emoji tower. Beth yw'r gibberish mae'n siarad? Like, yeah, to Oh, no. Try your head. Oh, no. Yeah. Dim stare that. Fusion! It's me, Mario. It's me, Mario. Odyssey! Yeah! Yay! Copy! Yeah. Oh. Come on, Tristan. Man, cool. Man, awesome. Yeah, man. Coins! Coin, 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 coin. Oh, mynd over na. Coin. Mae'n loads of coins. 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 Yeah, beth fi a Jack wedi penderfynu I wneud yw ni'n mynd I wneud Lawr na. Mae'n secret. dun dun dun. Dim gwybod pethau. Yeah, mae'n... Yeah. Os ti'n gwybod dywi. Coins! Coins. Fi Fi ddim yn credu ni'n gallu wneud memes fel hwnna dim mwy. Fi ni byth yn gadw memes marw. Ti ddim gallu. Nhw'n alive. Oh. Draw fyna, mae'n like massive stash of coins. Yeah, ni'n mynd I bod yn wneud walkthrough o hwn. So, basically... Tristan, ti ddim yn angen... Oh, yeah, okay, whatever. Yeah, the coins! Y coins! Oh, mae'r coin man hwnna. Oh, na, mynd nôl. Acos, tu ôl I mountain hwnna. Yeah, na. Try round. Yay! Da iawn, Cappy. Pryd ni'n gallu fel cymryd control o'r ffrog yna? Mynd o hwnna. Wait, ni angen leitio hynny rhaid na I fi lan. Ti ddim angen like to. Dwi'n meddwl yn right I coins, yeah, mae'n... Dwi'n right. Mewn perfectly symmetrical circle. How? Fi ddim yn gwybod, Jack. Sut? Ie, ni'n mynd I bod yn gwneud full walkthrough o hwn. A os chi eisiau gweld mwy o hwn, dwedwch yn y comments. Definitely. 50 yn gwneud. Oh. Bowser emoji monster. Uh-oh. Yeah. Os chi byth wedi gweld... Top Hat Tower. Yeah, mae hwn yn y Cap Kingdom, so... Make a Why sense. not? Oh, dwi ddim yn gwybod y fyny. Fi ddim yn gwybod rydyn ni'n mynd swimming. Oh. Wow, dwi'n meddwl ni just Exactly. loads of Walkthrough. secrets. Walkthrough. Full walkthrough. Yep. Ooh. Oh my god. Pa mor dda dyn ni y game yma, Jack?
YDT. Dydy dweud I ti my secrets. Ti'n gwybod ti'n gallu aros, bas o fel yna. Right, Even yeah. like, Oh yeah, wall jumps. Ti'n gallu taflu capi I cael coins hefyd, wyt ti? yeah, ti'n Ta gallu. very much. Yeah. They're like help Tristan instead of pro. Nah. Yeah. Right, so... Be a favourite person on that tweet. I ddim Oh, yn just gwybod. an hedge can't try, you know, Oh, edrych, dwi'n smoked. Oh no. Dwi'n spinning top. Burnt Mario. Oh wow, ti di That's been cleanse yourself ti. swimming! Ti di cleanse yourself ti. Oh wow, now I've got water ti'n things. soaking. Yeah. Roedd yna ddim yn y best idea yn y world either. Wait, go hwnna, dwi'n meddwl mae'n rhywbeth tu ôl yna. Os dim, wel dyn nhw'n gofyn. Oh, hwn. Beth di yna'n dweud? Okay. Cap, throw and hold. Go on, go on. Oh, wait. Beth os dwi'n cael un half o'r controller, ti'n cael y other half? Imagine o hynna. Oh, nawr dwi'n gwybod sut maen nhw'n neud fel y... Collector coins. Hwna. Wait. Ti'n bod nhw'n really gyflym. Oh, nice. Tristan. Yes, Dwi'n dwi'n cael pro. syniad. Beth os Save. ti'n cael like a moving controller. Nah. Yeah, oh, come on, ti angen mynd, o bydd fyna'n doniol. Bydd e'n doniol, ond nid You never eto. get a try it. Yeah, ni angen neud full walkthrough o hwn, so dwi ddim yn credu bod ni'n neud hwnna. Neu, ar ôl, like, ni'n gwneud hon, like, get a used to controls o popeth. Efallai ar ôl I ni gorffen y series, efallai bydd ni'n dod nôl a neud little challenge. Efallai. Os chi eisiau gweld hwnna, definitely dweud wrth ni yn y Tristan, get a comments. hit so dwi'n gallu cael go. Na. Ac basically, beth ni'n gwneud, os Tristan yn marw, neu Yeah, dwi'n cael go. mae Jack yn cael go. Wait, sawl lives wyt ti'n cael man on? Ti'n cael like 3 lives. 3, wedyn ti'n colli coins. Come on, at least marw i nhw. No. Please. Oh, mae'n rhywbeth tu ôl hwnna dyma. Check o link. Check o tu ôl I nhw, ac ti'n efo gwybod. Falle mae'n wei ger lan fyna. Oh, coins. Yay. Hyn yn coin. Na, dim byd. Mae just yn Ond am coins. Mae just yn funny. Break nhw, ti angen y mit on. There we go. Woohoo. Ti di clywed yna? Yeah. It's like Ha. nhw'n mynd... Yeah. O... Inside top hat. Ti allu mynd... Na. Na, ti'n gwybod bod ti'n Ma'n gallu cool. hold y fe mas? Ie, fel yna. Os ti'n gwneud e ar y peth... Bydd e'n neud hwn. O, na, bydd e just yn cadw mynd. Mae'n really cool. Collect o gyd y coins cyn ti'n turn mewn I ffron. Thwim. Yeah, os... Ooh, mae'n un o'r froggy things. Dyna... Dyna... Oh, Mario. Beth sydd yn Oh, no, digwydd? it's a me, Mario. Pepe! 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 Slight meme. Dead memes. Dead meme. Dead meme. Dead So, meme. ydy y brog yma nhw'n gallu ni just so high? Fel mae yn. Mae'n ffrogo. Mae'n ffrogo. Pepe! Pepe! Pepe. O na, ti angen mynd trwy y hoops. O, dead beams. O na, aros. Dead Na, meme. mae'n other side o hon, ble ti'n angen mynd, a mae'n un o nhw, na yn y top. O, waw, ti di miss o'r loot box thing. Sefyll ar hwnna, right? Sefyll ar fe. Dim actually gwneud unrhyw beth I fe. Now, neud y lan. A boom. Ha. Dwi'n beast. How skillful ydw fi. Yes. I was like, oh, acos os ti'n lan fyna, ti'n gallu gweld e o other side, a mae'n amazing. Wait, yn turn o I ffrog, so ti'n gallu gael y peth So yna. ti'n unturn off frog though? Ti'n press X, dwi'n meddwl. Ti'n press
Press X. Na, passive evident. Na, Press on. Jack, edrych. Mae dim un yn digwydd. Fair enough. Trio presser. Nah, trio presser dau LT buttons together. Nope, nothing. Oh, hwnna'n a lot o pethau. Boingo. Boingo, 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 Dwi'n boingo. mynd i gwneud unrhyw beth nhw'n like unchallenging. Exactly. Mae froggos fan'na. I ribbit. A ribbit. Pepe, Pepe. Dead memes, dead memes. Hashtag dead memes in comments. Na. Rip dead memes. Na. Oh, actually, y bore yma, pan ni'n o'r dyddiad ni'n recordio'r fideo, roedd Stephen Hawking wedi marw. Yeah, it's pawb yn... Yeah. Boing, boing, boing. Oh, dyn nhw'n Mae'r game yma'n absolutely amazing. Oh, Pat. yes, Tristan. Ti decision cael go i ti. Yeah, dwi really yn. Wel, ni'n stico i'r reolau, Jack, ydyn ni? Dwi just gallu add a controller. Please. No. Okay. Sorry. Efallai bydd fi'n marw yn y boss fight. Hopefully, at dwi'n beast o hwnna. Yeah, gweld? Gweld? Yes. Nawr ti'n cael pen... Oh, Wych. na, chwech. Hyd yn oed. Wel, ti'n never mynd i marw. Na, ni'n Ti'n gwybod. ffordd yna. Ti angen throw capi. Gweld? Dwi'n dal a Joy-Con, so dwi ddim yn gallu neud e. A dwi'n, like, Yeah! half mico. Right, instead of mynd... Bydd e'n staircase lan fan hyn nawr sy'n take ti lan i'r boss, so dim yn lan fan hyn eto, acos ti'n eisiau aros. Wyt ti'n gallu take control o hat people? Na. Gyda capi. Trio fe, trio fe. Fi wedi, trustio fi. Oh, coins. Nice. Nice. Dim yn lan fan hyn eto. Bye bye, ond Capi. am ble ti'n angen Bye mynd bye, i. Capi. Oh, yeah. Na, dim yn lan fan hyn. Oh, wel, Mae'n ti'n mynd i... coins. Wel, ti'n mynd i'r boss fight, so good luck. Ydym mewn i ti'n eisiau Ydw gwneud i'n ar? full walkthrough. Mae'n rhywbeth tu ôl i fyna, ond dwi'n nefo gallu gyrraedd fe. Maybe we should run away, maybe we should head on. O nawr ti'n nôl i'r dechrau. Edrych, mae'n Smoky Mario. Smoky Mario. Ti ddim Smoky yn Mario. gallu gweld o. Yna greu. Sut wyt ti'n meddwl dasio i'r hat fel mae pobl yn? Ti'n gwneud roller, ti'n gallu roller. Trio roller. Na, hwnna ddim sut ti'n roller. Dun dun. Dun dun. Dydyn. Dydyn. Pwy di i ha o mae fe ydi ar un gwerth. Or. Hehe. Da boss. Da boss. Da boss will show us the way. The Brutals. Beth ti'n dweud? Badw Wel, yn yr episod yma, ni'n mynd i wneud y dau kingdom gyntaf. Dwi ddim meddwl bydd yna'n... Neidio fe. Ti'n angen neidio fe? O, ydw i? Yeah. Classic Mario. Classic Mario. Ah! Oh, wow. Trophy. No! Yeah, Fi ti'n... ddim wedi marw eto. Na, even pryd wyt ti'n colli life. Na. Pan ti'n marw yn ei dweud oedden ni. Oh, yeah, right, okay. Yeah, didn't get it. And like a Dallas boss ever. Oh my god, Tristan. Sit down, little boy. Hacha! Final phase. Oh, na. Moon? Zippity zappity zoopy. Na, ti ddim yn cael... Zip zappy zoopy. O na, ar un yw, like, a big kingdom gyda gyd o... O, dwi'n meddwl i fe, Isle Kingdom yn... Super Mario Odyssey. O, dwi'n meddwl i fe Isle Kingdom... And a big forest thing. Na, a big desert. Ydy e? No,
hwnna'n y Trydyfun. Y Trydyfun yn y desert.